Uma ngilalela enye inkulumo yomunye umfundisi wamaNazaretha, ngiyithandile inkulumo yakhe futhi angiyithandanga. Ngizontshela ukuthi why ngithi ngiyithandile, ngizontshela ukuthi why angiyithandanga. Ngiyithandile ngoba uxwayisa abantu ngezinto ezi-wrong abazenzayo bezibiza ngamakholwa. Uthi abaphatha umuthi, kusho ukuthi ngamagama lo baba uyasibonisa ukuthi kunamaNazaretha aphatha umuthi. Ngimbonile nami omunye egida eduze kolwandle efake ibhayile zangoma. Kuthiwa khona into azoyithatha lawo lwandle. Umbuzo wami ukuthi ikholo linjani elingena emanzini kube khona eliyokuthatha yini le eliyoyithatha emanzini lelo kholwa lelo, ngaphandle kokuthi liyohlangana namadimoni, liyothatha amadimoni kaSathane libuye bese litshela abantu ukuthi lona selithwasile. Ikholwa njalo lelo. Uthi ke lo baba abaphatha umuthi, ababhema insangu, abaphuza utshwala. Angithi wabashiya ke abenzane abenza ubufebe abaphingayo, wabashiya ababulali, ngoba bakhona ababulali kumaNazaretha. Dala amaNazaretha esho ethi kunamaNazaretha abathumelela ngeinkabi. So wabashiya labo, wabashiya ababulali, wabashiya benza ubufebe. Ukhulume nje ngalaba abalokuzana abathathu kuphela. Uthe abaphatha umuthi, ababhema insangu, abaphuza utshwala, mabaphume kuphi ebandleni. Yebona, lokho ngiyakuthanda lokuthi axwayise abantu ngezinto ezibulala ukuphila kwabo, ezibulala impilo. Umuthi, ukusebenzisa umuthi kuqaka wena kusasa, ngoba lento le mangabe usuyisebenzisile isiqaka kusasa. Siyababona lapha ko Black Lives TV, sezibaqakile lento lezi abazithathile begcatshwa ngemithi zangena kube egazini. Siyababona lapha ko Black Lives sebezibaqakile sebefuna usizo. Nokuphuza utshwala kubulala wena, kuphendula wena isibotho. Nokubhema insangu eyokuphalaza uzikline wena, akuseyokubhenywa ngoba mawubhema ingqondo iyadungeka ifana nedrug. Ngiyamvuma ke lo baba loyo ukuthi axwayise abantu ngaloko. Kodwa mayesethi abaphumeke manje ebandleni, asiqoshwa isoni ebandleni, siyaboniswa. Uhlala naye phansi umuntu umbonisa ukuthi ngicela laba abaphuza utshwala, nababhema ugwayi, nababhema insangu, nababulalayo, nabasebenzisa imithi bakuyeke lokho. Umdali akakufuni. Mawusothi abahambe, hayi sekuyinkinga ke manje leyo. Umuntu akaqoshwa ebandleni kodwa uyaboniswa. Ingayo ngithi ngikuthandile angikuthandanga, ngivuma kokubili. Ukuthi uxwayisa abantu ngiyakuthanda, ukuthi uqosha abantu ebandleni angisakuthandi lokho, angivumelani nako. Ngiyabonga kakhulu maNazaretha, maKristu amahle, ma-Afrika nonke. Ake sivula amehlo bafowethu. Umdali akathandi ngendlela emhlabeni kwenzeka ngakhona. Jeremiah 17, uqalekisiwe umuntu othemba kumuntu. Uqalekisiwe umuntu othemba kumuntu. Uqalekisiwe umuntu othemba kumuntu. Nina ke enithatha abantu nibabize ngoNkulunkulu, niqalekisiwe uNkulunkulu. Kodwa uyabusiswa umuntu othemba lakhe linguJehova. Uyofana nesihlahla somnyezane esamila eduze komfula omaqabunga aso elihlaza ubusika nehlobo. Angeke usaba nakukhathazeka, la tahzan wala khawfun. Angeke usaphila ngokwesaba, angeke usaphila ngokukhathazeka. Ngani? Ngoba wena umdali uzohlala ejabulile ngawe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ngiyafakaza ukuthi akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kuka Allah, umdala weinsuku, umvelinqangi, umenzi weinto zonke, ungikhona, ongalali, ongozeli, ongacwayizi, ozimele, oyedwa, ongazali, ongazalwanga. Endalweni yakhe ayikho into efana naye. Inkosi yomsinibusise. Ngiyabonga.